Nor Malakan Yam Kanasan content Barwani Lingua Sameka nor online TV channel Tikon Kalermi Judin Bukona Ling Kwi Kuma ka South Sudan Kana Kuma AU Kana IGAT Africa Union Kana Kwar IGAT Chalado Ken Chika Shubra Wika Juba Jandana Gurno Benyoka Yakel Guasame Ken Konon Yamre Ler Kana Me Jiram Judit Kano online TV channel ku subscribe ku notification bell ku jetwine ko de ler titi de kan chwamala shubkeji wuda me jen wuda dan en Cape Africa Union jen shwale Mahmoud Hali jen kwar dan e cha kwan mala kwar Africa Union jaramadan en Cape cha kula do nene en kwar me men Cape Africa Union kana kwar en Cape IGAT wakan chika jien la IGAT wakan chika jien rewini ken kashikan we rewi ka Juba wuda me menen jen turu da me Mahmoud wajan changan yam ko bo ka South Sudan ki ba chobre rewi ka Juba nume kwaja kwan wakan men we jana kwar mi cha kwan ko ba mala dan tare we ka South Sudan ba je gorno da jar yaleka shikame shi anen gwaze dan cha na cha jagala delegene te ji Africa Union amenen ite kontela ji gadba shikema yadi kana musabani shikan ka wuro jaka gwaze dan antem jan point kan kwar ko ken ki gad wa kan ite content wore wiki Juba wa shikarwach ka kuma kema yadi wa ni shi ko badak shikawa ka kwar nan jela ker jan Mahmoud ban akwen gwad me baje kul nyoloye high-level joint delegation from the Africa Union and the Intergovernmental Authority on Development arrived in Juba for 2-day official visit. Wa kwa dangaro kwar Africa Union kana kwari gad chiko shop ko Juba ko bika mal wala dan winimi ke bi wala kana ala bika teke nin dangaro re wiki Juba raikan ka kwar and la in Cape South Sudan ala kirma yadit chawe wukan re wijin winami ko chipin chateke insecurity ke chateke political tension ke react medit ka ki politika re wika South Sudan agenda na work re wijin winami. The 8-member delegation is led by Mahmoud Hali Yusuf wane dangbadak wuda me jala kwarian jala chairperson of the African Union ke kwaran ka Africa Union Commission wa jen changan yam kaje marking his first official visit to South Sudan since assuming office wa jen changan yam ko bawre wika South Sudan ni gwade dane ko kwar ko je ke me kam je kom kaje he is accompanied by Mohamed Abdi Ware, Deputy Executive Secretary of IGAT waram jel kan kel wa jel ka wudi shala Mohamed Abdi Ware aje kwar rewde kangade ke IGAT Deputy Executive Secretary of IGAT, Ajem Jalakel Boke regional bloc playing a central role in mediating South Sudan peace process. Can it kon non kamal? Can it kon Angelga Kel? No. Kawairani Chalat Guasame, a wakan bukare wiko bukarake kilma yadi, Chirgamangai kon, a watching Jakawood Shalke, a water wood kel guadbe Queneka English. According to the Minister of Foreign Affairs on Saturday, the delegation is scheduled to meet with Foreign Affairs Minister Monday Samaya Kumba. Waken chaga jago de Jakawun Mishal ke Monday Samaya Kumba, Jaramadan and La Mar Wini, a latke titkada. La mi dong te mo agor wudi den jara madana buru kan eti ajala Foreign Affairs re which ka Juba ka witin kokien jen chala Monday Samaya Kumba wa de ka je anyok de ka presidential advisor Kolmanyang de ka Kolmanyang ramdar la kwar kula yugo no werena kwar ke mayadit anona tra den tan mi chala juk okay jen Kolmanyang juk kan senior government official kokien ke kwar de ken re which ka Juba can quality. The primary agenda include discussion on the escalating the current political tension. Waman Bukana Lat Ki Men Bukana Lep Rajadan Bukala Rika Juba Wabuka right Kaki politica, Ki Tadan and situation, Ki Shankabeke Jehere, which Kaso Sudan Wajan Manyam Bukana Kolat. And can do over down dong they can peace. They can nongaje and evaluating the status of the peace implementation process. Or they do condemn all they can youth and Kadekan Kabich.
la gwadan da nun ke je kane ti nun ke ko ba mal ba je blat khet ke me sha ngaje ne la ke me yadit chamal che je logo no la de je kane first by president Dr. Machar ne ga gwade da ne ko ye to yare wi ka Nasir me che je chu dwaman go ete Dr. Machar te ke ten ide de kane te container ka general major dak rai which ka Nasir Garrison ke ka kam de ni me da ne sha dak ejection bor jen do be rana ku Dr. Machar ku yen ka je but mangai ke lum wajen go na dara Dr. Machar nek batil no gwad no ko le ka jen ko le gwanye ne do Machar ba je la duyi rek Machar no jaram dan le mijek anyok changa de win mon no ala kir mi yadi chamale cha tan karon kin dang rol badak se je tol ana ona je long no dara Dr. Machar dara je but chel luang jen chit ke me changa je no she par ko lat lo da la ramdan wuch Dr. Machar but chaji look at another country like international community a child look when an ADLT check Africa Union ga child look yiga chaji je lanumal kambi na Dr. Machar pale kur dan to ka woje rate jen abun yen ka table bi abrach bi amal bi ajekul no rewi ka Sudan ko tel gombo mal ben gaje mi pal kamal dan e chata ni karon kin dang wol badek tel mal me ben chajo mo chajo kwen aje dan go rede nyodye but in terms of murai kona ken niben ka men chikana kula lat but chalan yeno ka tin ko ba mala mo ba ja to wano jen dan chik pekten mute gumdi mi chikana nyoko milar kana ban je nyoko milin kona ka kor gwaten be duno kan gwado me o biya ngaje no kan editi chika chup query guard query Africa Union chika chupon ken rei wich ka Sudan an biya ta kamal bye bye